Kwa ihinda iraya, aikari makoretwo makihuthira gikiriro kia Likoni kiria gikoretwo na muhatikano munene o undu umwe na mathaa maige ma kiroko na hwaini maria andu magirirwo ni gukira. No kuma kiambiriria kia mwaka ukite, aikari marihuthagira ndaraca ino ya Liwatoni iria irerete iguru wa iria ria Indian o mathaa mothe maria mundu ari na mihango ya guthie kana gucoka. President Uhuru Kenyatta akiruguria ndaraca ino ya kilomita 1.2 augite ndaraca ino ni oguni munene kuri ahuthiri ayo. Na hii daraja sasa imebaki tu kwa sababu imekwisha, lakini tumekubaliana ya kwamba hawa ambao wanajenga, mainjinia na wale wengine, kwa mwezi huu mpaka tupite hapo sikukuu, waendelee washughulikie, wahakikishe ya kwamba kila kitu ni sawa, iko safe. Lakini tumekubaliana nao kuanzia the 1st of January wananchi muwe mtakuwa mnapitia hapa bila shida, bila anything. Ni afueni kubwa kwa watu wa Mombasa and largely the entire South Coast. Ukiangalia nambari ya watu ambao wanavuka kivukio cha feri hakipungui takriban 1300 per day. Ihinda-inĩ rĩrĩ gacunjĩ kanini ka ndaraca ĩno noko gatarĩkĩtie gwakwo karia karĩhingũkaga na kwĩhinga feri cigĩkĩra. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Karo Kenyugo Mwaura.